Mbia mana sana umwancho mulia weta seni kia Ndizi TV na wasemira kwani na kwabere kugutwara obuligerelia obia nebiro binde na ndengo kwaligania SMS ya mangana maya eli ndengo manye nara yabere kago kolekana kura chingongo chionsi inye chense astinse mochiche mitandao asensema ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital na bayiga sensema ya YouTube na bagotonyora wetra Ndizi TV News asensema ya website na bagotonyora wetra www.ndizitv.or.ke Ireteriane Fridah Kerubo na Chinsa mochibioro kelio niko tokubwatenere Joshua Auta ikaransa oike elindengo manye asenchira iyo wenge chinga kitoroche litukelimo magayo mutwe gotogekana ase Chinsa mochirichiaraganga bona nigo obomuichano munene emambye ya lero asaba menye benseme yo banyarako bakonyora umubere kolinde nigo abagambi benseme yo babuliro ndibwensi wesokia ase okoligerelia omubero yo nabo igoko kinga noyobo nabo igo omomeya omukoro Samuel Nyangeso bono nigo abolire abarai kubeka chitobauti chiabo ensemo nabo igo koralia omolembe asense icho ya Kenya nabo igo nigo mokonyi bomurai bwense rigadigashagwa abere gakoneke binareta bwati bobebonde bwensi no murai kyamagia ODM Raila Odinga ase ayenekiribuna enge ekerenga kyaye kenene no koyenekinga omolembe nabo igo amagendero asense ito ya Kenya mwanchumulire yangu irananda segekege Kerubo elinde ngomanye amange igo tobasakuska tobasakonyegera Ngo chaka kegima umwancho mulierera nigongo chakera ne roboti rugo ichanya asingo kumanyubuna neli tukelimo magega yo mutwe w'umuntu gotoka asensemo yaraganga asemambe ya rero ase kenyorogi ya Karando esa blockation yaraganga iyo gotoka ase ward ya Bogusero ebunge ya kitutu chache South County ya Kisii magega yabamenye benseme yo konyora umubere w'umuntu ase Chinsa nege kora abamenye benseme yo baba wichanira ase boigo abagambi baba wesoke na boigo kubulya bamenye benseme yo kuba abatoereru singaki obotuki bogendete gokolekana tuachira erineria kabere bono turase kenyoreke angene family yo mugakomenyo asumo tuotoka tare 8 Jumamosi umutuyo nabo ambi saa 1 ande na kirwesi minga no kirete ekororekana omubero tokire orakageru koba obu mutu ori togete ama tukabere kuru Jumamosi mpaka lero abana kenyoro wabere no muchano munene sana senjuri tukuri Jumamosi no twarenga saya ekere ekiore gyatuka kyomutu kitamanyiri karangari police ikaira kiore kyo muchari na lero mambi lero Jumatatu twanyore reporting mubere otokire a few distance na gari stwa ruseti ekegorekeri mutu oyo mubere oyo igoboire eguni nenet tugwati mutwe na tugwati kogorokomo tuna bagambi tugwati report ende onsi mwana muntu nare uburete goto gusaba abana inchi mwa abatulifu serikali itune bwatoko boko gutambi ekere ekongea kutuka amanganaye Chingaki abarai bagendeta gwesokia na boigo koruterana Chinsa se echo chigendeta gokini alibere ya siasa asense icho ya Kenya bana nigo egati abarai abakoro babere bagwesokia na boigo komochia ebikorwa bunebyo gati yabo no momeya omukoro Samuel Nyangeso asabere gakubolia abarai gotiga chitobauti cyabo na boigo kubwaterana ase okoralia omolembe anigo ayakuwa neteli tukoligoro imemo cyobosongo Bila amani mambo haya yote tunafanya hayatafanyika. Watoto wetu hawatakuwa shuleni, sisi wenyewe tutaenda shambani na tutafanya kazi zetu. Ombi letu kubwa, tunaomba viongozi wote kuanzia president wetu pia na kiongozi wa upinzani wa viongozi ambao wamechaguliwa hasa kwa wakati huu ambapo kumekuwa na kamati za kusungumuza kuhusu kuleta uelewano katika mambo haya yaliyotokea ya maandamano na mambo mengine. Tunamshukuru president kwa sababu alikubali, tunamshukuru pia Raila kwa sababu alikubali wakae chini ili waweze kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya. Nataka kuwakumbusha hao viongozi wetu
Biblia inasema amebarikiwa yeyote anayeleta amani. Amani aina yoyote. Omukonyi bw'omuraibense Rigathi Gachagua bono nigesokire bene nabo igokobeka tene nibu natabwati bobe bonde bwensi n'omuraibe kiamagia ODM Raila Odinga kolende kirenga kyaye kenene no kweneki omulembe nabo igo amagenderero asense ya Kenya aniga yakwanete litukole igoro chinga kyari sangete ase omusangirikano oyo mubwa masabo ime county ya Nyeri asebo igo aboleti abaraibonsi gocha amona gwesirana asokweneki amagenderero ya Kenya. I have nothing against Raila Odinga and ODM and Azimio. Nothing. But I have a responsibility to make sure that William Ruto is not destabilized and is allowed to govern because he has a mandate of the people of Kenya. That is my work. To lead the rest of us to make sure that the president is accorded time and opportunity to lead this country because he has the mandate of the people of Kenya and he is elected by God. And I can tell you, if we don't intervene on Friday and in the next few weeks, in 10 years, this region will be wiped out completely. True of us? Yeah, we cannot. And I want the support of the leaders. I'll take the bull by the horns. You know me, I'm fearless in such matters. I will take the bull by the horns. Kubwetekana no kungusana nao kukogendete kwene kigwa gati yobomo bwa Azimio la Umoja na boigia serikali ya Kenya Kwanza wananigo abaraia bakoro baganiri obomo bwa Azimio la Umoja gutimuka korwa ase siasa gati yabo na baraia bakoro oyore Agostini Neto oyorenge omobunge Ondhiwa na boigo Silvans Osere oyorenge omobunge Okabondo ase aganirie abasae kora ense ya Kenya. We cannot put it in government. If you put it in handshake, William Ruto will not work. We must be somewhere. You must see the president introduce us. You must see it from far. Too far, yet too near. This is what Raila, this is the language he understands. So don't worry. The only reason he's moving around with them to Sufuria making noise is because he's hungry. Give him something, he will keep quiet. When he did that, he kept quiet. Kibaki did that to Sukate, to Sukapeti, you know, when a whole man looks for a toilet in a carpet, that is what he wants. Give him power and he will leave us alone. There are those who fought for democracy, there are those who fought for independence, there are those who fought for second liberation. Each of them has a role in the Republic of Kenya. And you must respect all of them and support them in their lives. But you must also tell them that you give back to children so that the children can take after you. So that when you are at your old age, it is your child now to take care of the family. So, today, we are telling those people in the higher echelons of AZ who have been in opposition for so long, like Mheshimiwa Kalonzo, that my own mentor, Raila Odinga, that we want them to retire in honor by mentoring other leaders to take over the journey and the mantle and take the people out to the real canon. It is possible. Omukonyi w'omunogeri w'ebunge Gladys Sholei nigo ayenekeire abamenyi be county ya Homa Bay onye bagochikobwaterana ne serikali mbachikonyora amatunda amaya okwana Sholei nigateba buna nagendete kobwaterana n'abaraikora sensemeyo anomono kweneki bakonyekire ase ensemo y'obulemi. Hapa nyinyi mnakaa katika hapa ni dhahabu. This is a gold mine. Hii nchi yenu. Udongo yenu ni ya afya, ni fertile soil. Mimi mkulima najua, sisi tunaweka fertilizer mingi ndio tuweze kupokea ile mapato tunapata. Nyinyi hapa mkifanya kazi na serikali mtafanikiwa. Kwa sababu tumesema tunataka kuhakikisha kwamba hali ya maisha ya wananchi ipunguzwe, isn't it? Cost of living. Lakini cost of living ndio ishuke, lazima tuhakikishe tumepanda mapato ya juu. Na najua sitauliza bado hapa kama mmepata ile subsidized fertilizer ya serikali. Kama mjapata, pata ujumbe leo. Tunaenda kufanya kazi na Mheshimiwa Neto
na mheshimiwa Stella tuhakikishe ifike hapa, kwa sababu inatakana kila kwa hii mara mkipata fertilizer ya bei ya chini mtapanda zaidi. Pia tutaendelea serikali ina katika hii budget kuhakikisha pia mpate ile mbegu ya bei ya chini, kwa sababu nyinyi watu wenye bidii na mkipewa hizo vitu kwa hali ya bei ya rahisi mtapanda. Omugavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya bonanigo aene kiribuna taliko chikoralia westalio chikobolia Kerubo kende gionsi ase obocholi bw'omwaka bw'ekiribu 2022 na Isano na Ibere. Oparanya niga tebiribuna taliko chikotenena Kerubo kende gionsi ase aganirie abaraikuru ase chinseme chokobwaterana nabo igokoenekia amagenderero. So uwezi kusema mtu fulani anataka kiti yangu, pangine unafikiria huyo ndiye anataka, na ule atatokeza mwisho utakuwa na shida. Uwezo kujua nani atasimama kiti gani mpaka pangine tufike mwaka wa 2006. Kwa hivyo ningeomba wale viongozi ambao wanakombana, nataka waje pamoja wafanyie kazi pamoja. Na sisi tuko na ile kazi ambayo tunafanya kule juu, na tulikuwa tumepanga mwaka ujao tutafanya uchaguzi wa chama. So wale wanataka viti wako uhuru, na mtu ako uhuru kutafuta kiti chochote kwa njia ambayo inafaa hapa county au katika constituency yoyote, kwa sababu na kazi ngumu na kazi nyingi kule national level, na mnaona ile kazi ambayo tunafanya kule. Nitasimama kiti ya usenata. Sijui hii mambo wanapata wapi. Tuna watu wengi ambao watu wa vitina katika hii county, na nimuomba wale watu wa vitina muache mambo ya vitina, muache viongozi wafanye kazi yao, kwa sababu mimi hakuna mtu yoyote ambaye mimi nimeambia ati mimi nitasimama usenata. Nataka niseme leo, mimi sitasimama kiti cha usenata siku yoyote, na muweke kama record. Nikisimama mtakuja kuniuliza siku hiyo. Inere nkuwa na iyo mugavana omukoro we kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya asaberega kweni kibuna tari chukurwanirira Kerubo kende gionsi kuri ndo mwanchi murigeria gwikirabu nongo ikira omweli obwa mangana maya asebire biga kuri ndengo gusaba tobasa gusuka tobasa konyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange no nyara senchira iyo bwenge inyora asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora gwetira Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube na bagotonyora gwetira Ndizi TV News magachi kamera soko nekibuna ebicha na boigo eliogira gwikira sole asenchira ya bene nere John Kebati tobeto kubatanere Joshua Auta asinsemo chibiorkelio na nchiria ne Fridah Kerubo ngo koganelia obuligerelia obia. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi